Ayatollah Ali Khamenei athi nikhat thil thua job le chili athua thi pi thil thleng an si tika kai ko deuh chul chin kanun phuang dingi akim thau taka angai nai nak thiam mai ding hokho Iran president par khali thunei tu biaknak lamisi an hau-tu luban bik Iran ram sung vial long silawi Islam sa khwa u nau za khali huwang nei ban zet mi Ayatollah Ali Khamenei chu tuitum Operation Epic Fury anikhat nak February ni kulhuan riat nia athi apeka khachun athi ti hinnem nget aum thei hril a office misalin an ka puak ti khachu kan than zawi Iran achauza media rauri in kan pu Ali Khamenei chu martarin anun nak a hlane tia athi thu anrun nem nget social media khala alang da lo tu lai a mel mu ding aum lo kan ti re raw la ya Israel thing thatu Mossad le US thing thatu CIA pol thanga chun sam kang non laki khik pirel vek alang len se kauding tuitum target zanga tlun an khilmia number 1 yan red mi si santhon thua sunvang operation to thok ti hi amal na sa alei chen tlun van ral an manding tla chun technology sang nei son le ral do van jam nei tha son hin an ral lami an rak mu thailo nak dinga zan chan hian hril theu tlang pi tuitum operation epic fury hi chu danglam zetin tol sung chan seri jinglam na ji pakwale minute somli kha an 0 hour an ka thok chan asi chui sapa juda poli an ni ul poimo zet sabat ningel chelan hrilbet sabat nian hril hi chu afiang mai an sabat ningel chela chun invakap thok tahla tia an ruat ding jinglam pakwale khoi luan pakha hlan te an hril nak san hi Israel le US thing thatu polin hi chan rong hi Iran Hruaitupawl thuthup reli an meeting lai chan puang pari an ton khomok lai chan ti anak hliak lai thlu zau chun zani kap thok ding an zum tika zan var an meng bang ke an kil himnak lam ral kap pol khal hi chan hin an tha Doawk lai fang siding ti surprise attack an to mi si an cha khok fu na sa an luban big Ali Khamenei tluna Iran Hruaitu luban chin mi somli rong an that thei tum khat thlonga an chang ai hnepi tam pian thlonga senior officials an thanga chin Iran kilhimnak tlangboy Aziz Nasir Zadeh an ral ka bu Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC an commander Lubik Mohammed Pakpor Supreme National Security Council an secretary le Supreme Leader Ali Khamenei senior advisor tuan lai Ali Shamkhani Supreme Leader's Office an ral kap Lubik Mohammed Shirazi Khatam al-Anbiya Emergency Khamenei Intelligence Director Lubik Saleh Ashadi Organization of Defensive Innovation and Research and Chairman Tuan Lai Hussein Jabal Amilen le Tam Mai Sai Chairman Rak Tuan Tu Riza Mozafari Niati Pol hi Langchu de Polansi Ram khel lami an hau-tu Lubik asimi Supreme Leader Ali Khamenei le akut hnuai Supreme National Security Council le Senior Security Advisor Defense and Armed Forces Logistics tlangboy ti pol khal an titel Anbral kap IRGCE luban chin Commanders poimo an thanga mi pol Keral kapi an hau-tu luban General Mohammed Pakpor Chief of Staff Major General Mohammed Bakhari IRGCE Commander-in-Chief Major General Hussein Salami Tlun Van Ralkap Aerospace Commander Amir Ali Hajizadeh Chun Operation Hruaitu an luban china Air Defense Brigadier General Doawk Sheikhan Mong tunay lau vanzam UAV Force an hau-tu Brigadier General Target-pawl IRGC Chief of Staff Brigadier General Masao Shani Military Bureau of the Supreme Leader Ralboy Mohammed Shirazi Kapol kha Ralboy tum lulon thi polansi Chun Intelligence and Defense Officials china Khatam al-Anbiya Headquarters Intelligence Chief Shala Eshadi Deputy Minister of Intelligence Major General Gholam Reza Mehrabi le Deputy Chief of Operations Major General Mehdi Rabani tipol anthat Chun Organization of Defensive Innovation and Research SPND Department isin
Reza Mozafrinia le Hossein Jabal Emily ti pawl an thi chun Scientific and Nuclear an luban chin Deputy Head of the Atomic Energy Organization of Iran ai-awhtu an scientist challang chin ziangzat an thi chui pawl laki lang chu deuh pawla Sayyid Amir Hossein Faki ai-awhtu an ho tlun Fareydon Abashi Islamic Azad University an President Tuan Lai Mohammed Mehdi Taranchi le Dr. Abdul Hamid Manawcher ti pawl an that ram khel lamian luban pawl ralkap hautu pawl hleya an nuclear scientist mithiam ziangzat an thi chun an hautupa Ali Khamenei sungkwa pawl khal a office building le amwan pumpi leiri roti vutchami an chanter thu nakahin afanu amak pale atu an thi an mau khal athi ti thuthanga umnan nem nget chia chu hril March nikhat sim zong tiangi thuthang rong kaya ramkul kulhuan li an ka naka mi zani an thi mi zasari rongin riam ma an tuar milai chawvau pol kom poli an report naka chun civil mi zale somthum pathum an thi chulaka Iran thanglam kap nunaw tual leng tlongi tlong ta mi za an tel US President Trump le Israel Prime Minister Netanyahu Thucah Operation Epic Fury an thok pekte February ni kulhuan riat jingla la khan American President Donald Trump in minute riat le second malte sung Thucah arel nak video chu Iran ram chan siari jinglam na ji hlei khata Truth social media a post chi chui video a chun kha Iran mi people nan chawza nan ma ten lau lo san khata voi khat bak hi vek zalen nak chan tha hi aum loading hau kho mun tini bom kan run thak ding ruanga pon lengi puang par lau ten in sunga hmun him te arak umu hi operation kan theleve ten nan chawza chu nan mai kut sunga lau tia acha chun Iran hriam kai Iranian Revolution Guard Corps IRGC pol nena nani kan lau hmuitin lau nan chawza thleng dang lam ding hi si kan tum nan hriam hrei tha ku lo chulawa sia chun nan thi teng ding tia acha hai chui Thucah video toite chu VOA TV program Telegram channel hlan lai Twitter kan ti theu mi X Facebook le Persian tongi swami satellite channels pola antha Iran chawza luban le an ralkap hautulu poli biak papok nak pol chu operation an thok zong te sin American cyber mithiam polin an hack siat thlu nan Iran rampumi internet access chu hi Thucah video an post nak ding ranga dai siang lauten an zua Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu khalin chan rei pin an rang nga chu chawmi bom nak chu tua ara thleng zau azelen mi Iran le Israel kut kan kayok nak ding ni anai te thang tia arel ve Irani phulei samnak hi abo kanin kan run rel duak ding an kut rul salnak counter attack chu amina Operation True Promise 4 tia an peve Iran hriam kai bu simi Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC hin Middle East US ralkap hunok nak mun pi kulhuan sari kut rul salnaka an kap ve tia an phuang an target pakhat naka Bahrain ram Manama US Navy's 5th Fleet Headquarters sanbat video footage alang dana mai khu aswak loi launan US ralkap lamchun in kolong pisian nga tia anrel chun gataram Al Udeid Air Base US ralkap Central Command mun pi chu misal hleili sin hlei ko karlakin an kap Holy shit atam son chu US ralkap polin van bawruaka an rakap puak Kuwait rami darok tian ko thaumi Ali Al Salem Air Base kal an kapi hitoka chun to mo mi an nei nga simhang UAE ram Abu Dhabi kiangi Al Dhafra Air Base kalan kap report yan tarlang dana puak on le mai khu mu dinga Iraq rami Erbil Air Base le N Al Asad Air Base an kapi Erbil Airport kianga mai khu sa luailon vana akai chun Jordan rami Muwafat El Salti Air Base khal misal tamzet enan kapi tlun van bawruaka tamzet chonaka thaksak Iran ralkap IRGC polchun American ralkap mun pi hleili kan kapi an ralkap azatelin an thi tia an phuang asinan Washington chun an el tha Kuwait ram Ali El Salem Air Base an ka naka hin Kuwaiti ralkap mi pathumin hriam mate naw an tuar chun Israel rami an khopi big Tel Aviv
เรียมมาเตนาวตัวมีสมเรียดและปกัวอันเตียอทกนักอันเรลีนูนาวประคัดบ่มีเปอินาทีนูนาวดังประคัดคัลเรลนักดิ่งมุนลำปันยตลานลายะลุงผู้โจลินาทีเตียอันพวงลุงผ่านรวงเล่อันตลานเล่อันจามนักรวงของมีจลีสมงาปรุกสิจงไอตัวมลมเรเราลายอันสีเตียอิสราเอลฮาร์ดำนักลำตลางบ่อยจงอินอันทันอิรันหินอิสราเอลละมาบาลิสติกมิซาลจันฮิอิสินจลีรองอากาศสวกีโดรนวิอาลาจัตหาอากาศสวกตีอันเรลMiddle East ปุ่มปีมิซาลเล่ UAV ที่โนโดรนอากาศสวมีฮีอาซาเตนทองขัดจันฮิเกียงกับรองสิดิงตีอันเรลอิรันนิรุนกามีมิซาลเล่โดรนปอลจูอิสราเอลหินอันกิลเวนอกนักไอรอนดูมมังอินไทตบอันดักกับขนานกะทักงาเรามีเจียงมาจัดอันไหนอันพวกมิซาลตลากนักมุนีมีปีโพลอิสราเอลประธานไอแซคเฮอร์ซกินอวปาลีปัจจังเจตินขามกยุสันกันเฮรดังลำจิกิตูฮิกันตัวเรเราไลซีกันสันสงเรารีฮีมิชาลาวอเลคามเนยอเจ้าจาหินอินเซียตโซอันตุมริงริงีตัวหิน US เละกันจันปีรัมปอลทอนอารมได้มีจัดหลังสวกไทยดิงะกันรวมเรเราไลซีเตียมีปีโพลอันเนมไฮอิสราเอล Prime Minister Benjamin Netanyahu ขลินมิซาลตลากนักฮีมีปีโพลอปัลเว Targeting a hospital. In this hospital, there are patients who are immobile. They can't even move. President Trump will do what's best. อันนี้จนอันรัลกับมุนเละนิวเคลียร์มุนลองกันบัดนานอันนี้จนมินาทอนไทยเหล่าโพลนักซิจงอินบัตสีฮี President Donald Trump ฮีกันรัวพิธารินเจตสีกันตัวดิ่งมีจูกันตัวดิ่งตัวหินกันตัวเรเราไลซีเตียอิสราเอลมีปีโพลท่าจางอเปรเราไฮตุยจุมอิรานินกุดรูลีมิดเดิลอีสต์รัมโพลอากาควอลนักหินดูไบรามีมุนลาร์ง่ายดูไบพามจุไม่ระอะร็อกเก็ตอัตลาดูไบแอร์ไลน์โพลเล่อันแคนเซลทุสีเมียนมามีดูไบนัดวันหลายขันต่างตั้มเปลี่ยนไทยดิ่งโอมาน UAE เล่มิดเดิลอีสต์รัมโพลหินเมียนมารัมมีชินมีวันที่เดาเลยเจสละนัดวันนี้อันตั้มเจ็ด UAE เล่อิสราเอลรัมเวลมันมีทองหลีรองอันกิมดิ่งUAE รัมเล่ President Donald Trump การลักเบารวกอัฐที่อิรันหินอดูลวีจรวงอาศิลป์ตุยตุมี UAE อันคอปีดูไบอากาศนักสันโควิดไล่ไชน่ารามีสุมลุภูมิตู้จะเต็กสมสรีรองอันคลุนทุยตุยนิตยังอันดักกีรนอนเราเวกินดูไบสุมลุภูมิตู้ปอลฮีอันคลุงเหล่าถูปังเกยกุมสมทุมซุงไล่หาร์ซาเจติอันตุนดินอกมีฮีนิเรยเหล่าเตจารนิขัดทิลทัวอาเซียดัลเวทเฮ